Hau da, hau talde puska, Elai dantza taldea! Txalo, bero bat! Y queremos agradecer hoy también al otro grupo de danza que ha tomado parte en este cuarto día de la 47 edición del Festival Internacional de Folclore de Portugalete. Fuerte aplauso para el grupo de Georgia. Sin problema. Elai dantza taldeak Nestor Basterretxea Euskal Eskulturgilearen eskultura berezi hori eman izan dio Georgiako taldeari, eta Georgiako taldeak ere partekatu du bere oparia, nola ez. Gau magikoa, beste bat, laugarrena Portugaleten nazioarteko folklore jaialdi honetan. Baina gaurkoa ez da oraindik amaitu, sorpresatxo bat daukagu zuentzat. Izan ere, Juan Antonio Urbeltz bera konbidatu dugu holtza gainera. Juan Antonio Urbeltz aurrera. Zatoz Lotzabarik aurrera. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Hemen ez etxean nago bakarrik, familiak artean. Niretako da ohore bat ikaragarria, eta bukatzeko gure familia Baigorri lurraldean Basen Nafarrokoa gea. Horregatik ni beti hor identidad eramaten dut makila bat, Basen Nafarrokoa. Eta egingo dugu Basen Nafarroan, ene semia, Mikel, orain, ustailan, bete du 54 urte. Hasi ginenean eta ikasteko Mikel zeukan 14 hilabete. Hola zen. Decía que estoy aquí como en casa, no como en casa, sino estoy con mi familia, que son todos ustedes. Y para cerrar este maravilloso evento, haremos una danza de Baja Navarra. Nuestra familia, los Urbeltz, venimos de Baja Navarra. Y mis antepasados, no digo que estuvieran en la batalla de Roncesvalles, pero seguro estoy que no faltaron al saqueo. Bueno, estuvieron guk hemen gaude, zehar raio. Estamos aquí, a pesar de lo que hay, y de lo que ha habido, y de lo que vendrá. Y Anderrekin eta dantzatuko dugu musikoa. Musiko da jautzi bat, y en Baja Navarra es emblemático. Yo cantaré los pasos. Aquí estos saben más que yo. Lo bailarán maravillosamente, eso seguro. Eskerrik asko.
Y os invitamos a todos y a todas los que sepáis bailar el Yautzi, que os levantéis y que toméis parte en este espectáculo. ¡Aurrera Yautzia! ¡Alaban!
asko denari. Eskerrik asko. Musikariak. Juan Antonio Urbeltz eta Zuti. Alaia dantza taldea, txalo bero bat! Eskerrik asko. Hau emango dut hau. Bihar etxea, bihar beste persona izango naiz. Ziur nago. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri bihotzez, Juan Antonio. Mila esker, Euskal Folkloreari emandako guztiagatik. Eskerrik asko. Euskal Folklorearen arima bizia eta elai dantza taldea. Broche de oro para cerrar las actuaciones en directo. Mejor cierre es imposible. Txalo bero bat guztientzat! Zuei guztiei eskerrik asko etortzeagaitik, ondo bizi eta hurrengora arte!